Kosta Kostić, ovo nije loš centaršut prizemnog karaktera i Latvija vodi 1:0. Prva prava lopta prema Gutkovskisu i kapetan Latvije je to već proslijedio u mrežu Predraga Rajkovića. Latvija vodi 1:0 u Leskovcu. Evo dobre lopte sad na Jovića koji se postavio kao Sidrun. Kataj je tamo i Kataj će zabiti. Aleksandar Kataj, 49. minuta, 1:1. Dugo je vagala, plela Srbija i onda pogađa s izmjenom Veljko Paunović. Kataj je strijelac za poravnanje. Živković, duga lopta, ovo je točan centaršut i krasan gol. Krasan gol je zabio Stanković u 60. minuti. Srbija je preokrenula, vodi 2:1 protiv Latvije. Izvanredan pas ponovno prema Andriji Živkoviću. Nije puno okljevao, slabijom desnom nogom je to vratio na rub tamo 16-terca Andrija Živkovića. Naklonio se Stanković, pogodio s nekih 10-12 metara, odlično, neobranjivo ponovno za Matrević sa